Ijyagana. Nanjye ntabwo mpazi. Umuntu ujya kurasa umwe tukavugana. Halo. Boss ni amahoro mumeze mute? Ndahabona. Manutse hafi n'umunara. Aramurishyura 2 sera kare tugirayo. Abari makeya. Kagira icyo 8 basi musimbukane dore ni umuntu w'umusaza. Sawa reka tuze ntari. Iyo bigwa bagira ngo ni hano hafi. Ingofero yambara ireba inyuma nibwo kasike iraba yambaye neza. Agutya nk'abasitari. Yaranje kadukishije aho gakeya. Umuntu w'umusa. Sera twende. Gipangu wambwiye. Nkomaze imbere gatoya. Kwipoto ndeba imbere yanjye. Sawa. Kwishyura gipangu ndizera ko nta bintu bigoye. Twavuganye 1800. Kira telefone yawe. Faranga ko nyawe. Mwanwa ese. Washangasha. Mwavuganye? Twavuganye 8. 800. Kira ngaruze rero. Se boss wani ntiwateramo imiyaga we rwose wenda nkaza kuyanywa naravuze ngo ntabwo mwavuganye 8. Twavuganye 8. Twara abagenzi. Ntwara abagenzi ariko se nyine ibyo ngibyo igihe uzabishakira uzambwira. Ko nta biceri mfite se. Nose uragira nyakureke. Abashyiramo imiyaga tuzayahereho we. Ubwo se ndakora ryari. Wamburira hehe se igihe nomero zawe za telefone. Andika. 83. Yego. 60. Yego. 45. Yego. 18. Ningi. Wowe mshakiriho. Sawa. Boss nakoze. Sawa.
nta cyane abamotari b'iki gihe basigaye bashora buriya siyo nawe umubosi biba bigenze igipangu gisa n'uwakigezeho bose ni iki sawa reka baza bakingure ngo hirya usanga sawa